para Jesus aquela. دکا ام به هبونا خودی پیروز بکن دجیانا خدا دوستی من گلکی قنجش مرا گو ام ایرول ویدری ام بجفن حروج من دست به خزمتا بوری کر به فیربونا بابتا کتایبت و یکو ام ایرو بهفر بخوینن بابت اوا لسر سوزین خدایا آگو گلک بویرد دهنا و یکو ام بحوجنا گو قنج فين بکن برفيكي تبكو نقلكي جرينج بين لقركا ام بين فين بكن وام هاي خجبينن جيانكا بطايبتي يجمر فبي جبر فيكي امي قالكي قاربن جو ام بيروزين خدي راجهينن وافياكو قركا دجيانا مدى تشي ببي خدان جمرد بيجي دقوتنا خوني بيروز دا جو او قبول ناكي خدان نوك هفيه ناكي ناف براد دوان دا خدان دعاء إبراهيم وداود فقراند وجي إيروج مرجي فقريني اجترى عن جوارا اف بيروزين خدينا خدي بري وقو يك قطق جبلاناوي بانجي صاموئيل كر يجو بيخمبركي مزنبو او جناغو غركا وي اني بانا او بدون دبو وقبول كرغو غودوي روشيدا بي ودست بجنگي كر و کرگو خواست گو پیروزیان خبستینه و چو مالا پرستگاه خوده و دعا کر و بی پرستگاه دا جوی گو بو گو او سرخوشا و کرگو درخی درفا لیوی گوت نا اف ایشاد هندری من دیا دوستی من نگرکا گو هونورن وی دریبن و هون دست بشار بکن نا گرکا هون پادشاهی خوده دولو بکن گوتنا خوده دما گو هون دعا بکن و دی خودان همو آستانگیتا ای چارا سری جیره ببینه آستانگیتا چنا ایرو آستانگی من او گو از بندست نارکوتیکی ما از بندستی الکول ما از بندستی دروا ما از بندستی همو تشتی ای خرابم دجانا خدا یا خدان از تجمع جگونها هر کس سرد کویلی از نا از دخوازم گو پیروزیک بمجه هر کسی را از دخوازم گو جخورا گنج نو بکرم و مالک نو هل بتل با خوده های اف پیروزیان هانش بودا و دخوازه گو اف تشتربن او قبول ناکه او نوک هفیه ناکه ناف برا دو کسادا او تا پیروز دکه ناخو ایرو خدان او وگود بره دبوم یا خدان از ناخوازم گول بنیبم از دخوازم گول جور بم از دخوازم گو همو تشتی اید جیانا مده نقنجن از بگو هرینم و دوی دما گو تفی بریاره بستینه و تدین پیشیا خو تتیکی پرستگاه خوده دا خداوی جیانا تا پیروز بکیم مدست بوی فیربونه کردو دکا امرگا هندنا خدان ده نامه کورنتوس یا دوامین ده بشایکی و آیتا بیستا آگو گلک بویرتی ده هنه لی او جیانک نو چه دکیج گوهرتنی ده هندری و ده دوستنو کتیبا پیروز وکن و ببیسن گو خدان چج مرد بیجی شبرگو چه قاسوادین خوده هبه ارین وان دویدنه جبر ویکی بنافگینیا مبونا بلنداهیا خوده امین جی بنافگینیا ویا بنافگینیا ما او بنافگینیا خباتا ما بنافگینیا جنگا مای روانی گوت بانگ بکی از برسیوی تبدم گوت بانگ نکی خدا برسیوی ناده گوت بریارک دا خداوی پیروزی بی تیبه بی او مروفی گو هر تم تدخواست گوت او بی گرکت تو نوکرنی بخوازی و تجرح خدان تجبی زیده ترج الهامش تکیما و تجنگ خود تخسره خدا بانگی مدکی گو امل ویدری وگو خدان دو بیجی ایگو باوریا خوب من تینه کارینگو از دکم اوی جی بکی و یه جی مستر جی بکی لو ما هر یک جی سوزینگو هنه هر یک جوان سوزا او د عیسی مسیح دنا تیدا ارینا اریل سر هاتیه گوتنج بو جیانا من ما تو نوک یندنی ام تفدا وک هفدونا عینی چرمه ما عین رنگی چرم عنگی وگو پره چقاس پره مهنه چقاس تشتی مهنه او فرقیه ناگه قیمت ملجم خودی حنا چو جم چو پرستگاه خوده و تبلیغاوی مزن لو در چه کرو و یه پرستگاه دیجرا گوت تو سرخوشی خود گوت دی پرستگاه نه از نسر خوشم اف ایشاد هندروی من دنا
هەگەر وی ئەو جەنگە هانێ کرژ بۆ زارۆکێن خوا ئەوی زارۆکی خۆی وندا نەکردبە ئەو زلامی خودێ بێ و زارۆکی خۆوندا کرد ئەو غەمیگینیەکە مەزم بوو گەرەکەم وێ جەنگێ بکن بە ناوی خودان ئیسا گۆمەتێدا شەر کرد خوداوی مە پیرۆز بکێن بمرەڤەکن زەبۆرە 119 آیەتا 162 مینا زلامê got pir xenîmet dîtiye ez bi gotina te kêfxweş dibim di berê de derketin cengê bi sedema dibin gehên taybet şerkirin netewe derketin cengê ji bo tiştê got xudayên wa ji war dibêjin ji ber vê yekê ê got şer dijî İsraîlê dikir dixesirîn ji ber vê yekê her cara got ceng dikirin ji bo got dewlemend bin û îro aynî ew tişt çê dibe em hîn ji bo em şer dikin ji bo vê mingeha hanê ew derdiketin ji bo got gelek xenîmeta bistînin gelek ji wan distandin gelek kinj jî distandin ew neteweya got di cengê de bi serket gelek xenîmet distandin û ji ber vê yekê ew nakêf dikirin û dibêje ê got zebûr nivîsandina ew bi gotina xwedan ez aynî bi wê kêfxweşiyê pê dihesim û belkî zêdetir jî ew li ser pirtûka got dixwîne ser wê disekiniye wek mirovekî got gelek xenîmet standiye û wek got bi serketiye û vegeriya ye gelek zêr pêrena ew bi rengekî dî tê gotin di gotina Xwedê de wek got em xwe bi gotina Xwedê digirin û bi sozê wî digirin û sozê Xweda di gotinê wî de hûn dikarin got hûn xwe pê bigirin di hindirê dilê xwe de jî û ew ji zêdetir e jiyên got we heta anastandiye got tu karî bê vêya bên xwedan bikê tu zêdetir bi carekî an di du an sisiya tê çê bikê nexema got tu çi qasî di ser bike Xweda cem wî zêdetir hene tiştek tenê ştekê me gereke tu tenê bistînê wek got em fêrbûn hemû sozên Xweda di îsa de erêne û lê binavgîniya me ew binavgîniya me çê dike gereke li ser me got em xwe van soza bikirin gereke em bi kitêba pîroz xwe pê bigirin û em kitêba pîroz bixwînin û em bibîsin Xweda di her tim bi me re diaxifê ez ê herim ji bo vê pîroziyê bistînim çi bû tiştî ê got li ser dilê we digirt ev hestên hanê îblîs bi ser te ve te bindest kiriye hûn dikarin azad bibin bi navê Xwedan îsa û hûn hemû tiştê got bi hewceyê wê ne hûn bibînin êşeke min heya dermanê wê tune dostno di îsa Mesîh de hûn dikarin çareseriya got hûn dixwazin bibînin mîna zilamê ku pir xenîmet dîtiye ez bi gotina te kêfxweş dibim lê çi wexta got astengiyê min bê çareserî bin İncîla Lûqa vekin beşa yekê û ayeta 37 li ser rojbûna İsa Mesîh diaxifê ji ber ku li cem Xwedê tiştekî nebe tune ye Meryema qîzik melyaket çû cem wêna û jê re got binavgîniya wê yê zarokê got wê dinyayê tevî xelas bike were li vir bibîsin di ayeta sihî de û melyaket ji wê re got Meryem metirse ji ber ku tu gihîşt xêra Xwedê û avaye tu yê ducanî bîne lawekî bîne dînê û navê wî îsa deyne ew ê mezin bibe û dê ji wî re bibêjin lawê yê herî bilind dê Xwedan Xwedê texta bapîrê wî Dawud bide wî û dê heta bêdawiyê li ser mala Aqûb serweriyê baş û dê qet dawiya serweriya wî tune be Meryemê ji wî re got gelo dê çawa ev bibe ji ber ku ez zilamekî nizanim û milyaket ji wê re bersîv da û ji wê re got ردê rihê pîroz bi ser te ve were û yê herî bilind siyê xwe bi ser te ve berdê û dê ji wî pîrozê got bû li dere lawê Xwedê bête gotin ava ye merîva te Elîzabat jî di pîraniya xwe de bi lawekî ve ducanîma û pîreka ku ji wê re dihat gotin stewr ava ye ew di meha xweyî şeşemîn de ye ji ber ku li cem Xwedê tiştekî nebe tune ye dildar no dema got ez sozekê ji Xwedê distînim ma rihê pîroz bi eynî wê awayî tê jiyana min erê bi eynî wê awayî
دوێ دەمێدە تێژ بۆ گۆ بزری ژیانێ بچنێ هەگەر نەخۆشی کەتە هەبێ خۆداوێتە شەفا بکێ هەگەر جوزا هەبتەرە چێبوو بێ خۆداوێتە شەفا بکێ هەگە پەرەبتەرە تنەبن خۆداوێتە ژعارە فەقیرتیە خەلاص بکێ دلدارن و تشتێکی نەبە لە جەم خۆدێ تونەیە دەما گۆ تو سۆزێکیش خۆدا بستینێ ئەوێ وێ سۆزێ دیار بکێ بەرتە وێ هێزە ڕحی پیرۆز وەرێ و معجیزەتە دهندرێتە دەچێ بکێ و دوێ دەمێدە تێ ببێ ئەو مرۆڤێ گۆ هەرتم خۆدا دخواست گۆتە ئەو بێ و ژوێرە پلان چێ کرد و دخواست گۆتە ئەو بێ هێزا ئی خۆدان دکارێ گۆ وەرێ ژیانەتە ئیرۆ دکارێ گۆتە ئازاد بکێ کێ دزانێ گۆ هۆن ژە پۆلیسێ ڕەڤیانە کی زانێ گۆ هون دبنێ کۆرتکێ دەنە و ت ریاوە تنەیە هونێ چ بکن دەکا ئەم ئاەتا 37 بخوێنن ji ber گۆ لە جەم خۆتێ تشتێکی نەبە تونەیە تەنێ باوەڕ بکن bi hêza rihê pîroz bigirin û êjwara werê Tu dibê qey got jiyana te û fikrên te ne pakin necisin û kesek nikarê got bêne ber çavê xwe gotê çi bê Xwedê dikarî got werê û hemû wan fikrê qenc paqij bike û tê bibe mirovekî pîroz heta got te bindestê îblîs bê tê bibe bindestê tê bibe kolê Xwedê îro tê ji her tiştê ê nepak tê paqij bibe tê azad bibe heger rewanî bê an bedenî bê û tê bibe ew mirovî ê got Xwedê jê re plan çêkir Bijî Suarez nerîna te çi ye ji bo van zewacê gogdawiya wan heye? Tu ser çi diaxifê Zewaca min dawiya wê tune ye Zewaca min ew berî 5 salî bû û hewta anha hîn berdewama heta got mirin me ji hev cuda bike ew ê got di kitêba pîroz de hatiyen vîsandin Ma mirov îro dest pê kirine got bizewicin ji bo 2 salan 3 sala Ma bû tenê eqdeke got pê kar bike Em ê bizewicin û em ê zaroka bênin lê piştî 7 sala yê zewac bite temam bibe na ev nemumkin e dostno carekê mirovekî ji me re got gereke ez qenc kar bikim ji ber got ez di 38 dema û dema got emrên bibe 40 salî gerek ez dewlemend bim ew qet nabe dewlemend ez nizam ji ku derê ev ragihandin aniye û di dawiyê de wê biwestê û carekê mirovekî din ez dibêjim ew waz bû ji min re got min biryar da berî got dema ez bigiyêm emrê 40 salî ez ê ji dev xebata Xwedê berdim wezê dest bê bikim got ez hayê xwe ji xwe bihêlim û qet tiştek nestan çima ji ber got di xizmeta Xwedê te tiştek nestan tiştê gom îro dibîsin qet nemumkin e zewaceke got dawiya wê heye qet ez nizanim got çima hinek karin wilo bikin dema got hinek dimirin heger yên din zewicî ma qey ew xiyanetekê dike mêrê ê got çû û çû zewaca me di dawiya wê di sekinê dema got yek dimire mirov dikarê got bizewicê heger got li gor gotina Xwedê ye dema got tu rastiyê bike tê erê ji Xwedê bistînê dildarin û jor di ezmana em ê di jiyaneke didibin em qet nazewicin û em qet nakevin têkiliyeke zewacê de em ê wek milyaketa bin wê tiştekî gelekî newaze bê ji me re dildarin û milyaket qet nazewicin ez dixwazim bu îro bi we re dua bikim ez dixwazim dua bikim ji bo her mirovekî got astengiyên mezin hene ji bo her mirovekî got êşek di serê nîvê serê wî de hene an di hemû bedena wî de hene ê got êj di serê wa de hene dostno destê xwe bilind bikin ev firseta we ye Xudan ew ê we şefa bike ji hemû nexweşiya war pêşkevin dildarê min heger astangiyek we di movikên eger astangiyek di movikên piştê we de hebe li destê xwe nê rastê binerin dema goz dua bikim bêjin ya Xudan ez van desta diyarî te dikim ya Xudan û ez dixwazim got tu hêza xwe têkê va desta de bere hêza te şefa bike bere hêza te azadiyê bike û mucîzeta çê bike bi navê Xudan İsa anha vê destê bibin li vê derê binarin deynin vê derê an vê derê heta got hûn dikarin çavê xwe bigirin û bawer bikin xuşk û birayên min Xwedayê werê vê derê hêza rihê pîroziyê werê movikên piştê we hêza rihê pîroz werê
ووري همو إيشكين بدنا ودا وتشفا ببي وموفكا تي شفا ببي وفقري دوسا خوا موفكن بشتاتي خوهر بوني راست ببن چاوه وگرتی و ترکیز بکن سر باوری خود خدان ده بناوی خدان عیسی باور بکن یا خدان اما قبول ناکن و امری نادن گو ابلیس تمام بکی گو وان موفکی پشتا خراب بکی وی برددن بناوی خدان عیسی ابلیس رد بیجن دور کوا ایشکن خواب بو دور کوا جیانا ما بناوی خدان عیسی دعا دکن هی خدان و دخوازن گو وان پیروزیا بستینن شتا دخوازن گو ته به هیزا خورا وره و تشفا بکی و تمجهمون خوشیا شفا بکی دست بده هی خدان هر مروفکی گو بحوجیتا یا شفا بکه هی خدان همون خوشین دن ایگو ده بدن مروفان ده سکنینا و همون خوشین دن از دخوازم یا خدان گو توره خدان او یگو مشفا دکی اشتا دخوازم گوت معجزه کش بو هر مروفه که چه بکی یا خدان او رایداریا گوت دایمن از ابکار بینم بناوی خدان عیسی و وان نخوشا از وان برد میده بناوی خدان عیسی و جب سری سوا حتی بنی لنگی و همو ایشکا کدی همو برینه کدی از وی امر ددم ابلیس در که جانا و بناوی خدان عیسی ناوی تا رومد دکن هی خدان دست خو هر دو بلند بکن جبو گو خدا سپاس بکن رومت دنت یا خدا نوان باور دکن آنها خدا بطوین حتی عرضه 4 جاره هر تشتی گوانی کاری بو بکن لفی وینایا گلکی خوشک بنرن دولدارنو جمره بیجا ما خدا تشفا کر آننا چند جوا شفا بون دستی خو بلند بکن لفی وینایا گلکی خوشک بنرن که بهلن عمل سرلنگ خورا وستن هون دکارن وگرن جهه خواه دکا بهلن آنا بانگی خدا بکن و سپاسیاوی بکن بهلن ببینن خدا چه قاسی چاوال مودگرینه خدا و آزاد دکی باوری خوا بیامن و بکن یکو خدا و پیروز بکن باوی ما عمل ورد سکنن آنها جبو هوان خلقا توا بیگو بیجن چه آستانگیا وایا جنك هيا آستانگیک دن دیوی راستی ده هيا مروفن هنا بيد حسنگو وك هستين واتين شكستن يا خدان وشفا بكا جسري وان حيا بني لنگي وشفا بكا جتشنا خوشياگو هبي هگر جدر و بي آنج هندر بي جهمو آستانگیگو دجياني وادا اندرواني وادا شفا بكا يا خدان بسوزن تباورن و باورن گوته ایرو ما شفا بکی جبر گوتی گوت شفا بکی از باوری خوبین وان خلقا وردکم یک و از جوارت بیجم رحی نخوشی خراب انا افجنگ خسری و هر سوزک جسوزین خدای ما همو ارینا و دو خدان عیسی دانا و ارینا دو خدان عیسی دا امین و وان سوزا و وان شفای قبول دکن جو خدا هر یک جوان مروفا قنج بو شفابو هر حكي خراب ببيسن هي رحي خراب ايجو واف خلق و دنالاند واد ايشان وتخوب جانا وافا كربو جانا و دركفا وقد جارك دي فنقرب نافي خدان عيسى